but penjuru ai komersil da kadi snowscan te kumle shoot ye kadi ka GE kadi kersan kadi pi yang kadi ka election bisi bukan penjuru dan ai kadi kersan ya ka parti kejongi akan deka election MPeki ba kadi ye kubab kadi tip balahak pelambiang ni kadi ngejit ya ka election MP kata balong ba UMP jungi di Dr. Kisimpan di Laklat no ang dia benai Februari dengan Muslim government. Hoi komki ba non senang komki ba dengan negara kasih jaga ke jungi di dap daga di semua benut hoi dia smusi ru penghidup no ya UMP jungi over hitam over yasa di gubun di sini ke jungi yang teh apa dari apa parlimen dan rai kumpulan karukom hi badan ka jimpeli aka syugi dan kamat tindak daki wepat te kumapili i yakini ki kindat tayo ki benai ki berdem nagalian dengan parti BDP kala jit bar kala prian kandidat ya Dr. Baskam Marbo te sebona prenyo pi pimpak ya kendo i isu i ya YouTube isu i ya social media i Dr. Baskam Marbo day unoy kay ang tiyapo Nehru kumbalong hi Dr. Kisimpan Syua Banyile MP day usama rang ba arta jug i kadang am kena sibo dia Dr. Kisimpan ilalong u kena skol ni u kena sana pule aka di hikai di jom Dr. Kisimpan bat ilalong ru uway ni kinang sen yaga parti DPP dengkat bat iba adan mata bat Dr. Kisimpan bat kuwi de kiri romba ngadu ke basdang ada ya san ya perkat dan pelong ya parti DPP di Dr. Baskam ru ila demang mengkat bagi Dr. Kisimpan nalo do ilong bunoy kay po Nehru ilong ru breu basta go champagne ila lagi kmat dia ke jela ke jomi haki babun ki jaka jong dari India banyak sandur banyak perkat nambah kerensan ki bape dan air ke jinto haki seminar haki workshop bakum tata mana keporu kaba Dr. Kisimpan ida job kum UMP di Dr. Baskam Marbo ida long beri boda nasenda ajogi kida perkan lam le penkre ye ke jinto le sandur ru nagamta ka jindun kam jom tani beri ke jomi kumta ilong beri ubratip ha ya ke jin syakri ya ke jin trekam jom Dr. Kisimpan deman kadau ka parti BBP kala ibet man dengan priang ye banyale ya ke deka election wala inang nambun bha ka senam banlong komunika ya po Nehru Dr. Baskam Marbo inang nam naki ata kan ki basapo ye mo idang biang bha ka ata dang samarang ba te hage ju ka poru intang ba ilong ka uriu champang uriu star hage ju ka poru ilong ubri ubatip ha sipang ka sanyima sima namar ikai ki samla puli yang te po Nehru sepang ka bedei bat ka political science ke kayin ka songsa bai chong isa ka de te po opling ila dal na yo ki khul I kurim na lok di Dr. Baskam Marbo di yang kai school di kai school SSA te kedikata ka condition di jitip song jugi han bangi ko ki pai ba ngi abang in saje di nyen suthu ni je yado but ngaka anong ipi ke de po Bona perenjung pi ni lagi jom kitmat. Ni dah sakhi haki mobile ke jomi haki YouTube ke jomi. Kumdo Dr. Kisimpan. Kum UMP jom ke jela mekhaya ke jomi. Ila ashibun ki jingkran. Ni ya sa ya ki jingke ke baka ni kari ki jingi ke danka. Ila sa kumdo waktu tekam ya ke inalan permit akan ke jela ke jomi. Kabelum ke jingdawa jom ki babon ki pakba akan ke jela ke jomi. Ila sa'yo ban ituno ila tien kasi ila kernet ke bapra ila sa'yo nakapta ke jing'e dikipat ba kapun ke jing'e dikipat nangorep ki babun ke wepat ke jingkan kam jom kena kari ke jom amtang ba ila sa' ite po padanan ila ayu sibun ke jingto ini kita ke city bat ki memorandum how Prime Minister Narendra Modi bat ki Minister jom kena kari India ke jom ngakan mau hatu kapor bagi
Nang priyan yang Dr. Kisengkan nang lay elap election keleng-keleng. Kibubun ki ang dadak ujab Dr. Kisengkan ti uli ayu marway ke parlimen. Dan lu kibalang tip ban keren yo kerana Dr. Kisengkan. Namar ba Vincent Palah ke pol balang MP umi na kasen kongres ke bubun pa lu yo lat ban keren. Hanya liu dak kijang hikmat bau Dr. Kisengkan uli yo ban keren bon sen nang te parlimen. Berkawai ke bala penlengok yang kibubun. Kalau bau Dr. Kisengkan kapol bau yang ban keren di parlimen. Baru kiwai ki MP kebetulan sanspa tangot bro kiasap jar yang kejengkeran kejoki. Ada kan Modi kan Rahul kan dia kia kau ki halah ki MP dekat. Dia bahkan Dr. Kisengkan pat baru kiasna. Kebamut bau brio Ukraine yang kejeng shisha ki Ukraine yang kita kejeng ke bakari India ka diben. Berkawai ke bang asuhu ina kalian kejonga kalom nambar by Dr. Kisengkan. Long brio bersorit long brio bakren ya kejeng shisha but brio shani how blay brio ulapli kana kadenti brio bakren hante po parlimen te haba imdan po dalhi ba gamlang ka darbar parlimen gon mare sine ke jalla panlek chekishnong ke bor what sing jakat ke bakandang ta tabamlak kaliru ilai ya ke kejat kedan dijaka ke ba Sitom bandai lu ilek nak lek punya keduk bersap ia kejin di patba kemudian nak kaput bagi Bangladesh entah bagi patba kemudian nak kaput bagi Assam ia kejin syarat dan kejogi tentang bagi yasa di parlimen tentang bi ari kejin tho lek ini dalam kemen punya keduk ia bersotu bersap ini tadi ia kejin jom di patba te ubrio bersotu ia kejin kejin dan ia berbeteng ia kejin trekam jom di Dr. Kisengkan. Andai uwepat ubadai negeri pat ki parti. Datang ubrio ubada priang ke parti BPP uban suthu. Hangno Dr. Kisengkan ilala bantrai. Hangno ke bentapat badan rengkam ban beteng ya ke trekam ke joki. Ban bodian ya ki kam ki ba Dr. Kisengkan ilala station support Delhi. Datang u kandidat jangka BPP. Ban datang Dr. Baskam Marbo iban suthu. Nampak kita trail rengkat akan diki asnam duna ba Dr. Kisengkan ilalong kumbu MP. Kumta nakalang jonga kumbu MDC ba kumjuru naga parti BPP iwan chekisnam kithaw ke jogi. Ada kisnap ya ka khana jo ki babun ki briyo ke jogi. Nakalang ki dukan sya ani hagino ki jaka kyau dan kamsu bandai la election. Upra unjab suk hande election. Ndai ni sotu ba kanong kumta ke ndrai pa. Yimdai ki briyo ki bakha pakor mo. Masyong tambang yojak gina masuk sya sopi gina Malaysia sya nong dan ikut banlek cabarok kisnong kenang ban sasisin pat ban pan ya kejeng kersan tapi kipat ba ban perken mau ya pi ki kam ki ba Dr. Kisengkan ilale ban kam tamru ban persyai ban tersutu ya pi ya ga jeng trekam jaga parti BPP kumno baganan kam ban beteng bian ye ni ga kam MP hante ya po Lok Sabha kenang ba kesokar India kan tip kenang baka soka jong umuri kan tip bakini kini di kikam ki balale bagi bala hak Dr. Kisengkan ban UMP jong yiru umur sejok naga parti DPP ru un budien ya kita kikam ki ba Dr. Kisengkan kilale jadi kata kebangiwan Syafi ban kumjuru banyak kendo ya pi kipat ba mo sai sit pat ban ai kubleng kembang long itu menia ka basdam ya kajin kersan ya kajin trailang ke jong pi na do election MP ke balade apa mata rasyan apa bangile MP ngin semedan kana gunung unit ane ke settle ni kata trekam ke jongi ni ya sidai tang kanto ali di cakayo penban ke mata rasyan kalau ai bijing kersan ke bakhan ha akaba ni yo bun ke bot isuan isu syatan tang ka maula ke mata rasyan kalau ahdu tolak arsan hajar ke bot akan election MP jadi kita mengikut bertumpa ke somo mo Biasa bona peng jong hiru hepat ya kedua Dr. Kisengkan tinggi ngexcam barang ni kejengwan ke jongi Syafi man pengkan mau ya kikam ke bagi ilatrai ingat ba kita kenyasa ha kejengkan mau ke jongpi baken long ru kum kada ke siu kalian ke jongi ya kejeng trai sitam ke jongi ya kejeng ya kidat ke jongi ya kejeng sa ke jongi ke parlimen yin nak berpau ke semua ui bagi mengi ai kejeng kersan pat ya Dr. Baskam Marbo kata kadai bang ikak bandlek
Syaknong ki bafe dengan hagade kamata kasha dan sonsi ke jongi. Ngai pun apreng jompi bila soto bila syai ki trekam jo parti PPP ki in kapor ya ki kan yang bak adat iru ya ki sa jo ki MLA ke parti PPP po assembly mo menyepen ba ka sokar ada ka sokar kam snok ya ki dawa jongi ki pa tenre Idang dan kam susu ya gajing kersan ke jumpi. Amtam hangane ke election MP de kembal ang ba agar nagapor syakapor. Idang kam tamile ya gajing kersan ke jumpi. Sahaga election MLA ke salong Hausan Arja Arbufra. Balai ni ang kumta namar ngiyui ba gajing dawa ke kisen bhalang. Gajing dawa ke parti BBP. Gajing penslo gajing gajing nam ke patma. Nagalang ke sarkar namar baka bonpa kam snap dia kata ke kerpa ande ke dawa jadi kipai ba ni yang datang lada ke bor jongga PPP lanera ka seng PPP gawan ke bor sensyara ke sarkar jelah gila perwanra ke jingkela akan ke jelah ke jumi kita ke jingkela banyo ya ke sensyar ke bakhut ke basuban ke jingkela berwenno ya ke sensyar donbor kabam snap ya ki rep kirian Kabam snap ya ki khod sama, kabam snap ya ki ko dinam je ki nongrat je ki nong berla. Ka sarkar ka snap baik te ki ko ki dinam ya ki dendam je ki brio ki baheng spa. La kalong ka khai ka patai. La kalong ki kam berla. Ba ki bon ki pat ki kam ni ni snow keleng ya ki ko je ki pai ba. Ni ong datang ada ka BPP gawan ka bos syar ka sarkar jelah ka snan araja arpupra. Bangan penulong ya gajing pentrekam ya ke ILP ya gajing penulong ya ke tin khasi kum juru ya ki wepat ki mat ki ba ki patba kena pesno lamba jangi ki MDC ba kum juru lamba jangi ki MLA dia man takadau khot ngawe ri ki patba ki badan hane kena kepor ke pemerintah ngara tempau ki su ke ba khrau e ba pi up yangi wala kepor ke la khamslan dia man takadau nya train ang de syakmat kat baka deka election MP ke Pakun Meraya ke tarik ini UI mana kalian jeka buat punya election dari India ke Pakbu ya benai ni ke tarik dan lagi susu nak kumdu apa anda benai kat kum jirul kat kum an hadi bala no UMP apa anda benai di tolong no ya ke election dan lagi nun am ada berada kata anda benai ni susu menuma baka ni election MP kelak berlong no ubana Jun ini ubana Jun. Tengi yang masuk nasyam tahe ada konstitusi dikenai Kishnong. Tengi lah sedang lupa nado benta mengenai dengan Kishnong. Banyak kendu ipi kipat bak nung Kishnong. Akhirnya kita yo keberat melihat kanuan camau ikli, sa nongkrem, sa nonglang, sa moyong jadap, sa nongsoma, sa ram kecil bak kumta teter. Nikah banyak kelen Kishnong banyak kendu jadi kipat bak bertempau dengan Kishnong. Banyak kenduk Mahmad yang kata ke jelek hai kata ke kersan ke jompi yang ke parti ke jomi pada ke ke poru banyak pun susu yapi banyak pun susu yapi yang ke terekam yang ke parti ke jomi ke bahaduk mentah ki babon ki patma gedang ai ke kersan baki amru datang ke parti PPP ke bala banonra penwan sandur thema banonra yang ke sensyar kadar ke bakhut Amtang ke jelah ke jongi, ne keleng jom kali gari bagi ke jongi. Nah ke kini ke sistem bangalong ke MDC ngeli ya ka jenge bagi pat ki babur. Rajan malah kasi ki wan ki pat na keleng banyak thu ya ke jenge jengki bagi ke kendu. Ya ke jeng musnap ke sarkar ke jeng ke jeng nam ke jongi. Tira lang isilong sa kumne bangilong mata khamde bat ya ke bos syar ta ke sarkar jelah kalau kau jadi pengen penulung yang kita kecil doa. Yang tepok district council orang yang yo iklan bersensyar Henry kita bon di kikam kejungi kita menpek yang kejinan kam jo kisnong kitau yang kita penyaisnong penyetau yang kita bersensyar ke hima yang dah bon kini kilat di penroy ke badan kasorka. Yang nak benora ke hospital, yang nak benora ke sekolah bakam ter tenda kisudon katuk di skim. Kiba kum ki MBC nilaban ai skim ki pai ba kum ki skim pong umdi mo man ai ki skim sajja ki skim footpath
Iskim yingdor barsnong nanta ban he kamera ya kiskul ipanchana ha kiskul ki yingmani bakum tata ida to ko bakum kita dek lo bodi kidai ka jitrikam lengba yang basarkar jalla kumjuru haga bedai ba kene ka skim de MP ida tor kiskul tan asnam bai lam MP kita kisnong kita kiskul ki belayo ikila nyerap leba jupi ti ismongo ba ida tor kiskul ina snap ya ta kajikut kajinam tu kipat dak mo isimla ai tang ya gawi kisnong na persangkat bana ban ai skim saklan-klan gitu ki bela dan ai ki application ki jumpi bat mentah ke bur bicakan ini berkiskul kila dak bersna ga dapat play lamba skim ke ba ida tor kisingkan ila ai tinane ne po so piru akabidai baka jilong indisi ke jama kila dan bo ki bon ra ya di dan kam ki jumki ni senanya pet bat kunjuru dan lu ki ba lawan namba ke jinta ke fish michibat tendai ke suka berpercaya fi ke de kepor kenapa kum kesnong kum ki padba yang suhu ba kitu ki application ki baron ra de kisnong ki bahap apa ka pariam ba fa rasha nakalang bejona pa de kitu ki application ya ban pa apa office jaga ke state council ba indra yo ya baro kichiti lani kita ki proposal lani kita ke jinga kam jam ki noksong snong de ka ba fa rasha yang approve ia kanjing wanra joki ABC negeri Pak Constituency. Hadir mengilayo ia kata yang berpa stage Port Delhi ngabarkan ika skim kepada menteri kam mengiki ABC kedai kebawan nanti nak sokar Port Delhi. Ngada berpa ia kena skim bujungi dan ubrai Disember ke sokar India ke hapan pet mo ka skim kebagiyo mengiki ABC kalau skim tiap ke skim cispak skim mo giru ki boleh try ki kam senang kam tahu yang mana ya kita ki plan kejogi ki anutan kejogi siaga blok naga blok patapha sata sokar India bat nalayo kejing menjor naga sokar India ke sapha pat siji blok bat ki blok ki sa kejing menjor sami ki shnong ki thau kejuru kolong yang ki kum ki ABC mata kada ka kham slam kendiat dengan kerpa ya fi ba fin ya syak bat tang sulawan nadi tang shio kejing menjor naga sokar India anda kalapha kada menjor di skim kejogi rengkat lu ba kejing pon mampisa dan kalau kejogi patnya satu poi syakishnong bahkan di skim ABC kejogi kalau tik kum ka skim si swasni nyaban sendul mo sedatan pembalik jodak tu nyaban jodak laisi nak por basdam orang isnai ke baba nyaban sendul ke por basdam ana dep sitek ru nyaban sendul ba ndal dep ru nyaban sendul ba jodak ba kum poi syate syara kasokar India po dari kita ka di trikam kumta kan hamslam ba ka juga poru kan kamlang banyak bah kumta ni di ban habang yo iski masa kalau iski bapa ban katpa di baru bangnya pentri kamha nang bangi andang yang ada pentri orang yang ada pentri ya kawe ka kamera in school gidan kam sekwe pat gidan kam masno nya ban sobet ya ke UC nya ban de ya ke audit ai ke receive akor kam ka syal ha nang bangi nang ban yo susu ya ke skim bagi senam ke banwan kita gili ka tuan ni ki persai namar bangyo o jakan do komde ya nama takadau ki ba nako banong ipi ke por ba masai la nakam ya kisi ki por gila ong bangin persang nyalam manwada yo kandidat jungi ki jakayo hapo mafarashan te ngintip kat do kiyo ngiyo banwandra te dai namar ba ya bandai keleng-keleng di jaka jo gari kasi bajetnya lai penduduk teli konsumsi nanti kita sekisnong ru ki badan kam tian dai ne po motorashan ngisa persang ban warna I doktor baska marbo nanti hapo yo kendrut nomor ba kayo kendrut ka kamjengai ne ki bat ki yo ki badan akan ika district ke jungi bat nalagi ko banyak kendui lesi nila ban yalik sepo yo kendrut ani gina ban warna po mairang ru apa mairang ru nila ban war kena bagi yo banyak kendut matmat ya I doktor kisungkan mak menyuruh bagi part kita ngelam juga parti kejung. Tendai ke badan kam kalong. Bangin kenma. Ba UMP ubangin jet minta. Un betul ye ki kam ki ba doktor kisungkan ilale. Un budin ye ki kam ki badangsa. Ki ba kesokar India komisen penolong. Lain komisen nak berjubang. Ya ke siti ke belathok doktor kisungkan. Nata sakoi pan okak panong ipi akan kepor. Jadi ini ya jinglong jaga terki singkon mak beriu bersurit beriu bedak ke kapu samki tena marba ida kan
baskamar boru imi de parti DPP. Kicu ke ditrekam intre ke matrehi da parti singkat. Tenrai yumdai pat ban ya compare mo ban penyesrim ya Dr. Kisingkan ban Dr. Baskam ha ke jinglong jong i pat shibat. Niu beriu ni dan kejong ke jinglong. Si para ro umem para kia phe mo. Wat kitu ki baya khas sangrap ru teng kia phe ke jinglong. Te Dr. Baskam bo ila ban phe ke jinglong. Kembalang Dr. Kisingkan. Lese inu dan than ta kakmat ko kabapu sangkhi. Tenrai ha kalian ke jinglong ke jingsat ha kalian ke jing syampang pat. Kini kirang ba kidai ki betelang bat kidan keju ke jinglong. Yang tak iru sawi ke jinglong ke bakarpang ke ba Dr. Kisingkan idan. Berkata kelong igi snotenah ki kunhun balang di jukhat ya i na kowe gasi ublai bandek elap ake ying meni. Desi ida to bas kamar bo inu nak bandek kumpa. Katau kelong ba Dr. Kisingkan ada usah banyak MP usah banyak ban rong ke politik su ila dei lupa mengelap ia ke jong ublai. Ia kumtar ia beteng ia tekakam wa dadu bai dalam ke MP. Ida to bas kamar bo apa ida nak ke jinglong mo. Kata ke jingla ke jong i desi inum kot ke bor ke Dr. Kisingkan bandai banyalap aki ying meni menyalap iketin ke jong ublai dan dak bai pat ke jinglong ke babah. Mo manlo kumtar usyakri ubarin uban baik yang kata uban snap dia kata gaji ke bangi ke kinong sang dia kendu ke bangi ke kipat bak dia dulu. Dia rengkat bangar ke MDC ke parti BPP kini gaji ke bakum ka snong ka konsensi dia kendu dia kereta batnya sarak pat hau MP jungi kenang ba unyo banyak keren na dia bat penulong dia kita ti jington kam jong kisnong kita ke jungi bakum juru jong ka de ka batat raisar konsensi ke jungi dengan nampak bersemsu di kapor ke jopi kapor ke lembir ke slap ke lakam kriat ru saya sin pak muka panai ke belai kerpang ni pi baru ke badan ke kapor ya ke jing kersan ke jopi but saya sin ru ngapan ya ke jing kersan ke jopi ya minta saya sin agen ke jing kersan ya ke voice of the people party ke bakat nami kisi ke bubun ke beri ke nang syania kini ai ke jing kersan ke bubun ke beri ke pon dengan kapor se kapor Nangwan itu sini siapa nongkrem, bersebut kata kata kendrut, ngepek dia kejingwan jom kipri kepor election MBC ke juna ha di bawah mo, pemilih alam election MBC mentapat, akademi pemilih adi melajak yang situ pun cepat bak kelawan, orang ini dia semua hun, dia semua kuat pada di kesan yang ke parti BPP. Tengah kuat orang ini dapat sopi, bagi betul ni kena kesan ke pilai, dekat mesin keji dekat mesin keji relang. Berkampak ia kata gaji syania iwe. Bangga aku MDC ngadan gaji syania ahi saudar, ngadan gaji syania ahi ngenge. Pil bina gaji syania. Agak ni kita ke bagi ya tre. Te kilo gaji ke bapi kipat bang le dia kendu. Kila ban pun baik dia ngadan kam ban pun ya no noru mo. Abadan kapor ngam dan kilo kikam ada pengamdan po office ada meeting. Ngaction ni kata ki kejing phone kejing ke ba PP kendu ngati ngakran saibe ke ba banne ngong be atong tu bangalak banne kaba nak pat ngakran be ka sai la kalau dengan phone ni kendu matwan bangam nak banne kenapa nginamdan kendu kejing snow mo kejing salut kejing budut ada nebut dengan ngakran be ke ba sai nang ba kata kejing terikam kejing kalau ke bakut kalau ke basmo tenan ngana amlak banne baknaru ne mangala ai ke jubah bibi ke babiang kan sa kata gajinya day perlok ke jengah baca fi kan sa kata gajinya day ke jengah baca fi hot idon lu kikam kiba lese mna bat ong e makmat bang mna ban le mo ha persyang hi kita tilak kali persyang laban kam siam dia kepor kata gajinya pendek ke jengah kam baca fi laban sipor sibra alba nomor ba abang nyimla abat makmat bangilak ban le ya ban dot kila kelenti mathaula thadi kum no banyarap bande e ngam ta jong snong ka tha ba kum juru nagam ta jong kipat bak nong snong tegi kita hi ke baba ban ker ne kele kapor ban ka bakong san hi kalom bangen penpau bu sungu nadukan mesin badanu ke jongi ban ai ku le ye phi ya ga jong kersan ke jong phi ke parti ke jongi mata kenang ya keleng ki jaka yang badan ke nak syong ki meeting na kapor kila nang ra ru ye ke jing e je ki khon sama kila na ker ye ke jing e je ki nongrep ke jing e je ki sang ki thau ki badan keleng
Kemudian kam kolom tang mahifit kersan lagi. Om tang man kersan ke ketien ke kam ke jongi hanya ke jo kapor. Bidan ke betak ke bakhra. Ban kersan ya ke parti BPP ke jongi berkata kolom mapen kenmau la bigi ke jing tuai. Ngadu para sengi ke parti BPP ba ada ni ngina seng ya ke dong remplay. Kababat bagi syariah haublay ban peniat ki kam ki ti ke jongi. Bonah ni kita ke jing sta ke jing champagne. Naman ni suatu ba daga bol beri jungi kalung gaba banwe ni kini gijin ya gaba na kari buka jat beri ke jungi andai habangi syania bagi pa sya ublay ba ublay umji ino yang aba defi kamtam ya ini bukan kum ekonomi kemat baik ba kini gijin ya ke babun andai bangi bat di pendam jadi kemat ublay hagi jin dua ya ke yin isan ke jungi ba kum ti urut lemba kata gijin kersan lam ke jumpi hagi jin dua ke berjanjar ke jumpi ya ke yin isan ke jungi ingin naik lagi berbun gijing ingin naik lagi berbun gijing pensoi memang ya tu ya PC dalam MBC mo penting kawan ke mesin gijing semua sarong dalam MLA nak kawan kata gaji mesin semua sarong dibawa jauh memantik pensoi yang dibangin top yang syukur nama tegara ketengkam gijing kesan dan gijing pi bangin emat kita gijing pensoi bangin emat kita gijing bangin semua sarong bangin emat kata berada phone pi ngin siam ya ke phone gijing pi Bala lagi pun firman si perkelan bala ba kena bagi pak kena pendek. Ini mengat agak jemput syai ke hukum kita. Ndrai ublay menyelam ti yang ini. Bagi trehok ni lehok akakam ke babi bila bersyat yang ibanong kami nama hikmat. Bagi itu hak ya ke bagi dia punya tu ikipat. Nama terkadang kipat ba sesen ke kerpat ifi. Kan malam yang musyak berik jom pia ke jin dua ke jom pi. Ngan kan mau pia ke jin dua. Bapingin yo ya kemet ke bakat ke bakia inyalan de gidipang de sitam ublem kerku ikam iti jugi bagi yitre da kalau kikam bela ikamrep kamrian kikam khayi ba kina kina kikam ke bagi yitre abagi phasho be ikan mau ublei unyara kon kerku yigi aga jitem ge yigi to mana kasi ya sai sien ngai play kerpang ye sodan apila syak pila ya donap ni ke kapori ke di ramba ke ba lawan nama ngana ta da po kersi kumyo i ba hob i ba dia nak marah tenai, bah semua saat dapat merah, macam pil iwe ke rumah mak kilong kemir, bagi sama ke boleh syak, syaitan bangi lembaga mereka kemir ke pemerintah. Ada ublay un dan donkan lembak ye kesan ke jompi, bagi kur tikti ke jompi, menginlat lagi Jepang ke syaitan, menginlat lagi jepun penjual, jadi bor ke kemarin, ke bara wan bah ke bara syok bah ke lagi berai bagi seni ke pemerintah. Berkamtam dengan kenmal, minum kelat ke jenis apa ke ublay. Ya gaji em gaji ha gaji em jungi simat bakum juru ha ki ye kisan gaji ubay kerku ye gasam sopi hibar kawai ye soda de ki ranba begina yo eta kam sep gaji ye gaji lok kawai gaji start gaji champagne ha bagi tray ki kam champagne phaw bakum juru ha bagi tray ye ki kam ha ki balam ki bafer ke jogi te sai sen a ki be fi baro ki betan nang kapor we kerku ye fi baro khublai sibur